Ya kani ke yang dorbar jong kesnong nong se la plidu MP Syakaraja Sabha u Dr. WR Karluki kumukongsan. Ha kebeledon lang video kemeliam CNRD blog ubat Toshan Marwen u officer in special duty jong menteri rang ba kejela ubat Daniel Thankio urang ba snong konong se ubat My Rank Thankio kidokit kam snong jong kedor ba snong nong se kinong snong bat kiwe-kiwe. Uba mai rang tangkio ulong bag snong kladon ni gijing angnut ke belas lem ba ban yo ya ke yang dorbar ke bapaka. Ba dealing ba gijing simkia jong ba Daniel tangkio ubde executive member ke snong ubla penyo gijing kershan nang ba gijing penyo ek MP scheme. Ba ke scheme CMSDF no menteri rang ba ke jela. U Dr. WR Karluki haba ajing keren ulong bagi rang ba snong gidan ke benta ke bakrau ke jing syakri yak emlang salang. Ba gijing ajing syakri ke jongki kedai kum kakam mission. Kemar kemi osatya ke no gijing sio. Ulong bakum MP ke Raja Sabha uhapan manglang yak MP scheme habar ko ke jela Meghalaya. Bat ka compare bha na ki MP Lok Sabha ke jela namar ki mangtang ki constituency ki jongki. Bau na pentep ke sarkar pedang kalau kular ban mang samar sanklor tengkai ki MP ke Raja Sabha jong tan chtelam mi keri. Kumtala du yo ekne ke bahak tengka un semang pisabiang na ke benta ka snong nok se. Berlanjut ke skim jongan apa projek kita ngalada masagowi ngah Raja Sabha ngah betai borok pasti dekat ko ada ai keleng-keleng dai ko subha sida dia yo betai kami ngasal keluar borok pasti daerah tanggali ngamtip tempat kali itang kecil kular hak itu kesini bagi Syam MP of the North East bagi Donor Minister Ula bagi Ulong Donor Minister Berkemai bagi Mr. Syria Longtok kum gedak dengan IUP additional 5 crores each MP jom kini kekai nama ini jadi ada kata poin Pak Daniel jom ini saya minum je na ini bersama lezat in buat dia pada pisang pendak balik kapala omro kapala dan ai nak kata skip kapala dengan yo nama pula kular nak rai ini yo yang bersama balik Andai ke message apa kana nam ta ni bawa kepada ni ba kenu kesenang dan kio petroy pa development depan ada dengan ni trainer ni arang ti keman dia ni mdei ban aina ya jing pher para beliau ni jing pher balang jing pher politics jing pher kampur jing pher ada ni duduk nah ini kamsno kat biong gramba no por ng pasno berit mama mental ng pasno di mama bagi dokam ni kani kataya ko beliau ay kala industri kalau ini mengenai industri minum tu apa kajian isno tolong berkosan apa nak penpeta hak election nah dulu kita mereka ngia produktif ngia orangnya nanti berpikir kesenang kawan lintong lemari ini nak kami berdiri terpenuhi nanti bukan waktu isya menjelang perang dari peneliti sosial nanti ketapat dari kau kejong gue kumdu buat punya